nabaw. Istorbo kayo ti pa naturong, Mike. Ay na, Borsyaw, nangaton deenet. Mulmulagatan na kan. Ngam nakanganga ka pala nga matmaturaw. Kita pa yayan no nakangangaak. Tila madmadlaw yung, Mike. Pati init pagaburidwan niyo. Kabaybayan niyo ang umataw. Na? Bumabantaw. Agad, kastamon, ngaging nga lumakay ka, Borsyaw. Sadot kalaka na yunan. Anya kumangay. Ay na, Borsyoya. Apay di mo mo tayo pagsasaw. Ako na. Tay sadot, anak ka nga. Urag todo iti kwarta. Dinto po los makaala. Anya? Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biag, ag progreso! Kastala ti biag! Pakasaritaan apakaidasaran dagiti na duma-duma apagteng iti biag. Ama adaw kadagiti pagsasao, amang tedrayaw kadagiti agdudurkong amang ibakbaklay iti problema asang abantay. Ano amerisen ket pakadawan met iti adal. Ket mailinteg dagiti kilo a kapanunutan. Kastala ti biag! May sapayasagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Kastala ti biag! Ay, nasaya at tadakan manay. At dan sakit di good news nanang. Ay, saan nga ang angaw ti ibagakan ka? Ne, seryoso nga rod abanag Ha? Naisim kayong tumat iti drama ako rak. Ag-drama kayo man nga tan. Ay, denggan nakit day. Adda ka no, nakakita ka na kayo ka ni Roda nga agin inarakop ijay plaza. Anya ko matidagas na ngay, kat agin inayat kami nga raod nanang. Denggam ti ibagakan ka, anak ko. Diyak kayat nga addan to pagbabawyam iti udi na. Iso asakbay ang mapasamak dayta. Likli ka mon ni Roda. Nanang, nagsaya at titunos may kini Roda. Iso ajak mabalin na liklikan. Ay ayatek ni Roda. Ken amo yun nanang. No agayatak, ket may salaeng a babae. Awanin di sa balay. Nilaeng Roda. Ado, ti babae dita, anak ko. Ninanag mait. Suruan nagsapay mat nyagbali na babae raw. Para kanyak nanang, ni Roda ti sabong ni Ayat. Ay, saan man natila ibagbagam? Basta liklikam ni Roda. Tapno awan to ti pagbabawyam iti udi na. Tapno adda pagpampanunutan na. Ay, awan tinagnaan ti panakisarita kiti anak mo. Pilosupumay. Ay ket seryosoem gamin ati makisarita ken kuana bakit? Kasta mo tinaramid ko. Ang amawan mo ti Serbina. Mala, bayam da kasaritak. Sige, bareng sikat ti denggen na. Wen denggan je bangir alapayag na. Ngembareng saan alumsot medlaeng ijay bangir alapayag na Nasingpet ni Roda, tatang. Wen ita. Tasaan kayo pa'y nga agasawa? Into nagden na kayaon, ipakat nanton ti husto akababalin na. Saan kan tumeten ang makababawi pa'y? Talaga na dagsentrik nayo kini Roda. Amaw man ni Barog. Tarabitab dagiti dadakil na. Manakiapad Ay kababain ti kasta nga ugalay. Kasanaw no si kanto ti pangipakatan day ti kasta kababalain. Jakmet ipalubos tatang. Day tangarod kahit Barog.
Agpipin na nga to kayong tao, aging ga iti agpipin na sakit kayaw. Ay natatang, unaan yung tumit nga minain. Di pala napaspasamak, kat ison ti pampanunutan yaw. Jesus aya, urayem ka di pa'y amapasamak na ita. Tatang, awa, ti mabalin kao. Takas tala ti biyag, adda ko bao, adda kyat. Anya, makauma ka sarsarita, pilosopo at talaga. Idalan na iti katawa ti pamagbagak. Bakit, Tam? Disimo ko kamutlaang. Baka mo ni tibiyag na. Agam, saan ang mabalin nga asawaan na ni Roda? Lakay. Ay, nagalas tinagtaudan na apulay. Wen nga raw, ngam ipilit na mutikayat na, iso abay-bay amon Ay, jak kayat tipuli tinangiwat kan tarabitab. Bakit? Uray dita kayat no ipilit na. Limad tumatla ang makisinsinnarak dita. Ay, sakit ti ulo lang. Apuradon ang mga asawa. Aray, Mayat mo't. ne, apa yun nga adamot na? No daddo mga men, kitagpakaro ni Roda. Anya ti kaya't masawon man eh. Pasaring iwatan nak. Armalay tingiwat na. Ay sos. Di kat pa'y matay ka no armalaitin na ka. Ay katuwa na paray. Matayak iti suron. Imbag pa ni Adrian. Saan apagsasawan ni bakit na? Una, tanasingpot na Adrian. Saan abarkadista akas ka data? Kain awan ti bisyo na. Iso asi ka man eh. Ang singsingpot kan. Di kan makibarbarkada. Di kan agin inom kan di kan agsigsigarilyaw. Kalukwan day ba? Sigod mo't nga da bisyo kiti inaram ko. Iparit na lamin na eh. Sa bagay mo't kita ha. Ay, tinasayat. Let's drink to that para. Shut down! Wen man kiti. I'll be loving you eternally. There be no one you eternally. Nagawid ka pa lang, Kastam! Lika, barbar tat niya mo! Makauma ka! Apay ngayon, mauma ka ba kahit? No, kayat nak. Kisman kini. Danogak to pa itasungom, tapnog ka bibaw, tapno di ka makaarub iti ara. Di ka kadyag bibwisit. Bakit? Makapalad. Tikas ta. Uray kitam tarupa miti sarming na. Anya? Relax, relax. Umay ka man kiti tagkis ta. Tarupa! Dayan na ikaw. Tinibab na. Pinagbastos ka matay. Si Kati Bastos! Hindi ka pala sumarda nga mangar armalay ka nga ka. Danugag ka ba na? Gunam! Anay ko, sinarog na mag-agpasaw. Nagsakit!
Ay, nalakay. Day tala agap apat ti araramiden da. Wen nga raw. Ay, awan dumadan iti aso ken pusa. Ay, bangi babainda. Di nantupay lang amin isina. Di namat lang maikat agbartak nga isot pagapapaan da. Ay, nasaysaya at laengan nga agin na dayuda. Apay, di da nga tamarengrengan aya. Ay, saan siguro? Ay, panakamusiko da nga tanati panagap-apa da. Ay, suron ka. Bakit? Agluto ka no kayat mo. Ah, nana. Big-bigat agong ungit ka manain. Maminsan pa'y ngagbartek ka, di kan pastrekan dito balay. Ah. Nagado hotel dita. Plus adda pa'y mangmasahe kanya. Dagita, ti pagalistuam. Ika kita gluton. Agdrama ka man nga tan. Sikan, tanapuyatak iti kinartek mo. Di nakbaunan. Sadot! Nanana, nagseksi matan to'y babae ang masabat ka. Hello, Pogi. Apay, saan ako na mabigbig pay, Manny? Na! Si Kamot Gayam tiyang! Kunak na nalipatan na kon. Ay, nabayag nga minyawan ka diti lugar tayaw. Nagseksi ka matan! Kasmatkan ka, nagtaraki ka mutan. Kahit, ada siguro asawa mo, unta nagpintas ka. Awan pa'y nga ron. Ibiro ka na kuman. Deta pintas mo, awan pa asawa. Ha? Nagkapoy damit tayo, tadida ka makita. Uray si kamot, Sumangkakapoy ka, tadinakmot nakita. Ha? Kasano ang makita ka, no di kamot nagpakita. Awan kamot dito lugar tayo. Itatanda ka, at damat asawa ko. Problema ba yan? Ay, joke. Ay, di mo ipapapuso ti angaw ko, Si Kaki dian. Ang mga no idaldalan mula iti angaw. Hoy, lalaki! Apay, babae, Sa anak amaki ang awakan ka, imbaga kaya makiang angaw ka. Di nakpilusupuan. Na, anya manin ayat ipagpupututam. Nagsinarak kayo kanitina niya. Naglaing ka ngagkalap iti chismes. Di mo yaw awan ti bagbagak! Agar malay ka manain. Ibagam lang no kursunadam ni Tina! Nagalas na pa nagyungiwat mo. Di ka lagbain. Ang mga nod na makangagkan ka. Pudnomat! Anya tipod no nga ibagbagam. Kursunadam ni Tina, gaputa seksi! Ne. Kaano pa yan nagbaling ka mamadtaw roda? Makitam! Di inamin mo? Ay na! Matadal ti ulokin ka roda! Ay na! Makaakar ti kinap... Naumakan. Way, nanang! Ay, kastala ti biyag, anak ko. Ay. Ano sa mun, Binagbagaan da kan ide. Tapno di ka mailawan. Agpaiso day ta, anak ko. Binagbagaan na kan, tapno makababawi ka pa'y. Angam awan, mate. Nalabas ti asawak. Apera? Manangimon? Nagar ken aminin! Ay, una yan. Ay, kaasi kamot, anak ko. Ala, agad. Padasam akasarita ti asawam. Wun nga agpaiso. Padasan nyo apagsaritaan, dagiti saan nyo apagkinkin na awatan. Urnusan nyo ti bagbagiyo. Nanang, Anya ti amom.
Amangad no makaamiris tumot laeng. Awan latam mo ko, nanang. Talaga, kalbaryo ti biyag kaw. Ay, talaga akas tala tibiyag, anak ko. Isung agan anos ka, tadi kamot dimngag iti patigmaan ide. Ay, talaga amauday ti babawe. Talaga anauman ni Manay, lakay. Mariknak met day tabakait. Ay, nalabas tumot nga men ti panagniw-ngiwat ni Roda. Nukas pangarigan taadda pagbiddutan ti asawa na. Kasarita na kumay tinasaya at sana pasig nga imbugkaw. Day takot nga rod lakay. Ta siyempre, talagang adda pagkurkurangan ti anak ta. Tajay mo nga rod panagin inom na iti arak. Ang, saan ko mga imbugkaw nga agpaiso ti panagsao ni Roda. Ay, kasjay tumot nga min tinabangunan na nga estilo. Wan nga raw. Jakman amo kadakwada. May ramraman tapaykit din nga agparikot Naitakit nga ba ta din tumot dimgag iday. Ay, kaslan tumat maibusan iti babae iday. Kasta talaga ay katsangwan ka naklonan na at resulta ti panagpili na iti asawa na. Win nga rod. Ay, biyag. No ko maididamo kat nagbabawin, awan ko mati problema na ita. Saan tumot nga min nga umuna ti babawe? Agsarita ta ko, ma. Ruda, sakbay ako maro ti amin. Anya ti kayat mo asawan. Pagsaritaan ta ko mati problema ta. No anya ti problema, di nakiraman. Asawa ka nga rod, di pagsaritaan ta. Diyak ngamin kaya tirire. Asino nga min aya ti makiririri? Kat no kanayo nakabugkawan. Nagala sa dengdenggan. Mutlagayam. Apay nga rod adi mo maikat ti kinamamartek mo? Sigud mo't nga bin inumak idagam amo ta pailaeng. Ngam inayat nakmetlat ta. Wan tadyak mo't ammo nga aging gaita nga agasawa ta mamartek ka pailaeng. Nya, Amo mani. No maumaak, narigatan nga isubli ti sigod arik na. kahit mo asawain, kastilatan niyag karapat ta, kasta kaday. Adakan ka day ta Anya! O anya ni Barok, kumusta ti banag ti panagsarita yaw? Sana makaawat, tatang. Di na ngamin kaya ti panagbarbartek mo, Barok. Iso nga rod akayat ko pagsaritaan mi dagiti sana may parbang. Ngem balasubas mat nyagsasaaw. Ay, kat, ano samlatan At dantumot la pagbaliwan na siguro Kaslawan pagbaliwan ng tatang. Saan mo't nga raw amabalen basta isinamlatan ti asawam. Aklo namon takas tala ti biyag. Ado dagiti dumtang pakasuutan. Ket no di mo malabanan dayta, sika ti lugay. Ay, apay nga main, tawan to muna babaway. Apay anauday, ti pan nakamiris ka tatang. Ayok ka bay!
Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan ana adaw iti pagsasao ako nana. Awan ti umuna ababawi, kanayon ngadda iti udi. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Jocelyn Oblero Ramirez. Ken itimat direksyon ni Jenna Almoite Diaz. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DCWT 540 ken daytoy nga istasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami iting kay panagdengeg.